Ovo je treći turnir po redu prvenstva Srbije od ukupno 7 koliko je planirano za ovu sezonu. Održava se u Kruševcu. Istakao je trener Kruševačkog ragbi kluba Vukovi Bogdan Mihajlović. Mi smo domaćini u nedelju 28. od pola 1 na Mudrakovačkom terenu. Domaćini smo 6 ekipa koje će doći, koje su prijavile svoje učešće na predstojećem turniru. To su klubovi iz Pančeva, Beograda, Loznice, Petrovca na Mlavi i mislim da je to. Ove godine Vojvodina ne učestvuje iz Novog Sada, tako da je samo ostalo na ovih 6 ekipa. Reprezentativac Srbije i igrač Kruševačkog ragbi kluba Vukovi Nemanja Lazić naglasio je da ragbi trenira od 4. razreda osnovne škole. Studira u Nišu, ali ostao je veran Kruševačkom ragbi klubu. Dobio sam ponude iz Niša da pređem tamo da treniram, ali ipak nije to najbolje kad si kući, kad si u svom gradu. Očekujem da budemo prvi, da se plasiramo na prvo mesto tabele i tako da ostane do kraja. Realnost je drugo mesto. Inače, ragbi klub Kruševac postoji od 82. godine. Vrata su otvorena za sve uzraste. Utakmica prvenstva Srbije igra se u nedelju 28. aprila na Mudrakovačkom stadionu sa početkom od 12:30.